Dobro večer, nismo se sada dugo čuli, tjedan dana. Mislim da je ipak možda bolje tako nego da svaki dan filozofiram i ne govorim ništa konkretno, naravno koliko nema. Iza mene evo 2 puna tjedna Kaftrija i Kalideka. Mislim da imam nešto više informacija nego prvi tjedan. Uglavnom, kao što sam danas završio drugi tjedan, radio sam naravno jetrene nalaze. Prvi tjedan su bili prvi puta u životu u granicama normale, sve super. Danas su 2 stavke u granicama normale, nešto malo viši nego zadnji put, ali dalje u granicama normale, samo jedna stavka bila za 4 znamenke veća, ne 4 puta nego 4 znamenke od gornje granice, i to i dalje isto nije nešto zabrinjavati se iz razloga jer cijeli život mi bilo poduplo od gornje granice te vrijednosti jetrenih nalaza, tako da nadam se da neće ovo rasti do neba. To je to što se tiče nalaza. Što se tiče nuspojava, znači praktički nakon 10. dana sam dobio prve nuspojave. To je izuzetno mekana vodenasta stolica nakon svega, doslovno nakon i hrane i nakon pića. Praktički nakon što sam pogledao, ne znam, tekućinu u čaši, pum, odmah na WC. Iritantno je bilo definitivno, to je trajalo pa kojih 4 do 5 dana u biti. Tako da sada evo ide na bolje. U tom periodu sam čak i digao kreone za duplo na 100.000, nije pomoglo, tako da evo očito nuspojava, pa sad, danas se evo već stabiliziralo, nije problematično kao recimo prije par dana, ide to znači na bolje, to je super. Šta još, kako se osjećam? Evo, napokon mi je spirometrija krenula gore. Prvi dan početak Kaftrija, odnosno prije nek sam uzeo tablete je bilo 78, pa onda padala, pa rasla, pa padala nikak na zelenu granu i evo već 2 dana mi je 83 i dalje osjećam da nije to pa neki maksimum koji bi mogao ispuhati, nego najmo reći neka sredina, ali ide na bolje, evo ide na bolje, nadam se da će ići još bolje, definitivno, naravno niko ne može to znati niti utjecati na to, ali vrijeme će pokazati. Od terapije dalje sve isto uzimam, inhaliram 6 puta dnevno, sve ok. Da, jedna vrlo važna stavka, to da u biti napokon mogu udahnuti punim plućima, doslovno udahnem i to je to. Mislim, ne znam kako bi se to definirao da me čovjek razumije ukoliko nikad nije bio u mojoj situaciji. Uvijek biti dok se udisalo ko da je nešto perilo u meni, ma ne znam, smetnja uglavnom neka bila. A sad dok udahnem jednostavno osjetim da su mi puna pluća u biti ispunjena zrakom. I niti me ne guši, niti me ne tira na kašalj. Ako držim dah nešto duže, ko svaka zdrava osoba bi rekao. I jedna vrlo važna stvar u biti, ja sam prije znao rekreativno trčati i naravno što sam stariji bio, to sam više bio onemogućen što se tiče tih plućnih funkcija iz razloga, prvi razlog je bio poslije svake fizičke aktivnosti, neke teže poput trčanja i takve stvari, sam iskašao krv i to poprilično puno krvi bilo, ko ne znam, da neku u vratu piće u žilu, tako je bilo. Niti nije bilo iskašavanje, nek je bilo krvi išla van, ja sam morao doslovno kaša da izbacim van, jer to išlo baš jako, evo. To, i druga stavka je bila ta, i dok sam probao malo trčati to, ostao sam bez zraka i tiralo me na kašalj. Znači, ajmo reći, gušio sam se. Probao sam neki dan trčat s ovom zeznutom nogom, koja na svu sreću ide bolje. Nije nuspojava, rečeno da to posljedica ove batične bolesti, ako se tako može reći. I probao sam tak trčati,
i napokon mogu reći da sam mogao bez problema trčati, evo, bez da se zadišem, bez da kašem, jednostavno ne mogu pisati ništa drugačije. Definitivno sam bio iznenađen i šokiran, praktički nakon 14 godina sam opet mogao trčati i to mi je, evo, iskreno, jako lijepo bilo. Ne znam koje bi bolje riječi upotrijebio u ovoj situaciji. Definitivno sam bio i šokiran i iznenađen i sve to, tako da pozitivno, evo, stvari stvarno su dobre, definitivno. Puno je tih boljih stvari nego ovih loših i ove loše stvari nadam se da će s vremenom da će to otpasti, tipak ove nuspojave koje sam imao, ali definitivno vidi se stvarno praktički nakon 2 tjedna, ajmo reći nakon 10 dana, velike promjene i polako osjećam da postajem novi čovjek, novi ja. Da je sad za primjer dok pušem spirometriju, izdahnem, nikome ništa, ne tjera me na kaške, ne guši me, ispuhnem, mogu još 5 puta puhnut, nikom ništa, tako da stvarno po tom pitanju se vidi se pomak. Ono što bi rekao još u ovom periodu, znaju me nekad pluća bolet, ali ne onako, nego jednostavno ko da me nešto unutra škaklja. I to prođe nakon nekog vremena. I još i dalje, evo što sam skužio je to, da nekad dok izdahnem, ali doktorica je rekla da je to u biti još čišćenje pluća od sekreta. Ja ga ne vidim, dok ispljunem ide i dalje nešto vodenasto, nema boje, prozirno, oko obična slina, ali nije, znamo. I to je očito jedan proces koji neće tako brzo se riješiti, ali dobro je, to je dobro jer da se sve riješi u dan, dva, ćemo onda dalje koristiti tablete. Bilo bi idealno definitivno, ali moramo biti realni. Nadam se da će ići na bolje. Koji su mi daljnji koraci? Za tjedan dana opet moram vaditi krv i kontroliramo te jetrne nalaze svaki tjedan, u biti da ne dignu se u nebesa. I ništa, pratim situaciju, naručio sam novu dozu, rekli su mi prerano, ali s obzirom da se čeka par tjedni, bolje spriječiti nego liječiti. I to je to. Nastavljamo dalje. Ja sada mislim da više nemam ništa za reći, a mi se praktički čujemo za tjedan dana. Možda će ovo biti nešto kraće, evo vidim sad 8 minuta, Isuse Bože, ko će me slušati tako dugo, ali mislim da čak ima i neke konkretne informacije, konkretan uvid u cijeli tijek liječenja, tako da ako mogu nešto sumirati, ukratko reći, idu stvari na bolje, neke nuspojave su se javile, ali ništa strašno, uglavnom definitivno vrijedno je, sve je vrijedno ovo, tako da nadam se da će svi imati priliku čim prije doći na ovu terapiju i da ćemo svi biti bolje. Tako da biti do sljedećeg tjedna, čujemo se, držite se, čujete se i to je to mene, Bokić.